Haje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi wese mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 12 Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu gisata kirebana n'umutekano. Turibuze kugaruka kuri operasiyo ikomeye ikorewe ngaha neza mu bibogobogo OFDNP yigaragaje mu buryo budasanzwe mu gitondo cya kare, aho rero abapfurero kuri ubu nabo bamaze kugaragaza ibimaze kuba. Turababwira mu buryo bwimbitse ibijyanye na Brigade Spéciale de Protection des Institutions izazanwa ngaha, turebe handi bijyanye n'abakomando badasanzwe bari gukora ibikorwa bikomeye, turebe kandi uruhare rwa polisi militaire muri ibi byose bikomeje kugenda biba. Turaza kubabwira ibijyanye na bato ya 5 yamaze kugera hejuru neza ya Fizi mu misozi miremire muri operasiyo idasanzwe, bikaba rero bihura neza nibiri kugenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na offensive ikorewe ngaha mu Mikenke muri territoire yo muri Murenge, tubabwira uko bigenze. Turaza kandi no kureba mu buryo bwimbitse ibijyanye nuko amakuru ari kugenda agaragara ya atake mu bice bya Bibogobogo, aho rero bigaragara uko ibintu biri gukorwa. Turareba hamwe guerre Mawavre militaire ndetse na frappe uko bigenze byose. Turareba affaire en sort, turebe frappe arienne iriko irategurwa. Turaza kandi kubabwira n'ingaruka zikomeye z'ibi bitero biri kuba ngaha. Turibuze kandi no kwinjira mu makuru akomeye arebana n'ububanyi n'amakungu mu buryo bwimbitse, twinjire kubirebana n'ibirego bikomeye berutse gushinjwa RDF. Hagiye amakuru mashya hanze agaragaza aho u Rwanda ruhagaze ndetse nuko ibintu byagenze ingingo ku yindi mu buryo bwimbitse. Turaza kwinjira tubabwire ibiri kugenda bitangazwa yaba ku ruhande rwa Colonel Wiringoma, yaba ku bigendanye n'amakuru ya Collective des Victimes de Agression Rwandaise, turebe ibyo batangaje. Turaza kandi no kureba ibyagiye bitangazwa na bamwe mu bafite aho bahuriye n'ibivugwa bagaragara muri iyi raporo. Turaza no kureba ibyatangajwe na Theoneste Bahati Gakuru na Bertrand Sibomana Mushati nabo mu muryango wa Kavar bagaragaje ibijyanye n'ibyagiye biba ndetse no kuri kubivugwa. Turibuze kandi kugira ucuru turebe ibyo abantu baho batangaza. Turaza kubabwira ibyatangajwe na Heritier Donald Gashegu, ni umunyamategeko akaba n'umuvugizi wa Nyatura CMS. Turareba ibyo atangaza kuri dosiye ikomeye. Turibuze kandi no kureba ukuri ko bahoze mu mitwe yitwaje intwaro yari isanzwe ikorana na leta ya Kinshasa. Turebe ibyo batangaza kuri raporo ikomeye ikomeje kugenda ikurura impaka zikomeye yasohowe, ikaba rero itavugwaho rumwe ndetse bamwe bakavuga ko yuzuyemo propagande zikomeye, mu gihe abandi bavuga ko hari bimwe mu bivugwa bishobora kuba ari ukuri. Turaza kwicaro turebe icyo buri ruhande rutangaza. Icyo rero dutangaza hano ni amakuru atabogamye agaragaza ukuri, kandi tuba twakoreye ubugenzuzi bwimbitse kugira ngo tubageze amakuru ya nyayo yo kwizerwa. Ntahandi rero wasanga amakuru nk'aya. Niyo mpamvu ngusaba ko ugomba kudutera inkunga ugakanda sabone kugira ngo ntuzongere gucikwa n'amakuru nk'aya. Reka dore ku mirongo imbere y'urugamba mbere ko turibuze kwinjira muri raporo ikomeye ikomeje kugenda igarukwaho. Reka ntangire nkubwira ko mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri ku igenekerezo rya 12 Nyandagaro 2025 mu gace ka Bibogobogo muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, abaturage b'Abanyamurenge batangajwe n'inkuru yabagezeho binyuze mu butumwa bugufi bwazindutse butanga buvuga ko bazindutse baterwa mu rukerera rw'uyu munsi. Bikaba rero bivuga ko bizatewe mu buryo butunguranye. Ni mu gihe rero abaturage bavuga ko abafurero batifuza intambara aribo batanze itangazo rigaragaza ko abaturage bagomba kwitonda kuko imirwano ikomeye irimo iritegurwa Bibogobogo nk'uko bizatangajwe. Bikaba rero biri mu bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2017 byagiye bigaragaramo ibijyanye n'ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Ibitero bizabaye ndetse bigenda bindura isura umunsi ku munsi nk'uko rero bigenda byibonekeza. FDNP Force de Défense Nationale du Burundi, igisirikare cya Repubulika y'u Burundi, kikaba rero kigizwe na Force Terrestre, ingabo zifite misiyo ikomeye. Hakaba rero hazanwe na Force Aérienne, igisirikare kigomba gukurikirana
ibijyanye n'ibikorwa bikorerwa mu kirere. Ni mu gihe kandi hamaze gutegurwa force marine, ingabo zirwanira mu mazi ndetse na unité spéciale igomba kubikurikirana. Hakaba rero harimo na brigade yiswe BCPI cyangwa se brigade spéciale de protection des institutions ishinzwe kurinda bamwe mu bayobozi bakorera muri ibi bice, kuko rero byagiye bigaragara ko kuba abayobozi bataragiye bashyirirwaho urwego rubarinda ari nabyo byaje kuvamo urupfu rwa General Major Peter Chirimwami Nkuba waguye ku mirongo y'imbere y'urugamba mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Bikaba rero byaraje gutahurwa ko byagizwemo uruhare n'uburangare bukomeye bwari bwarabaye butagiye bukora ubugenzuzi mu kumenya ibice umuyobozi agomba kugendamo ndetse n'ibyo atagomba kugendamo. Bikaba rero ibi byatumye hashyirwaho brigade yari ishinzwe kurinda abayobora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse turi buze no kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda byibonekeza ngaho bitangazwa ko izasarambwe kuri ubu nazo ziri kugorwa bikomeye no kubona ibikoresho bitewe nuko hamaze kuba habaho guhagarika ibijyanye na logistique yafashaga izasarambwe bitewe n'imirwano ikomeye yahungabanyije urujya n'uruza ruva mu bice bitandukanye. Nk'uko rero bivugwa kuva Uburundi bwatangira kohereza abasirikare mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange bagiye bagaragara mu rwego rwo guhashya izasarambwe. Raporo zerekana ko kuri ubu hamaze kugera batayo zigera kuri 5, aho bivugwa ko hari abasirikare bari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12 bari mu bice bya Fizi. Kuri ubu bakaba bamaze kwagera aho bivugwa ko kuri ubu bari gukora ikizwi nka nettoyage ethnique mu bice bitandukanye. Nkuko rero amakuru ahara bigaragaza ari kuva mu Mikenke, aravuga ko amakuru avuga ko FDNB ndetse yagabye igitero cyiswe offensive ikomeye mu gace ka Mikenke aho abanyamurenge batuye twirwanaho, ikaba rero yasubijwe inyuma ho gato. Nkuko bigaragara ubutumwa bwatanzwe n'umuturage urayagize ati mwiriwe neza, twebwe turaranye amakuru atari meza kuko kuri ubu ngubu twazindutse turi mu mirwano ikomeye, hari amadubu yagiriye ibyago mu mirwano yabaye, aho rero bakomeje bagaragaza ko ibi biri kuba ari urugamba rukomeye. Biravuga ko rero ibi biri kugenda bigaragara bifitanye isano n'intambara ikomeye iri kwiragenda itegurwa, kuko izasarambwe zaraye zisohoye itangazo rigaragaza ko mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru abo ku ruhande rw'iza FARDC bakomeje kwitegura mu buryo budasanzwe. Ku wa gatatu hagiye habaho atake mu bice bitandukanye, mu bice bya Bibogobogo, ariko nta muntu wigeze upfira muri iyi mirwano nk'uko amakuru yatugezeho abigaragaza. Kuri ubu rero hari gukorwa operation militaire yakozwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 12 Myandagaro 2025. Iyi ikaba yari igamije kuba yasubiza inyuma izasarambwe ndetse na twirwaneho bari bakomeje kugenda begera ibirindiro bikomeye bya FDNB. Bari gukoresha unité spéciale, harimo abakomanda bafite ibikoresho kabuhariwe, by'umwihariko bari gukora uburyo budasanzwe burimo frappe aérienne, aho rero bitangazwa ko bashobora kuza kwiyambaza indege za Sukhoi ndetse na drone mu masaha ari imbere. Nk'uko bigaragara ubwo butumwa rero bukaba rugaragaza uburyo ki ibintu bikomeje kugenda bimera, ndetse mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu gace ka Bibogobogo FDNB na FARDC bikaba bivuga ko rero bashaka kwigarura ibice bitandukanye, ariko kuri ubu bakaba bagerageje kugira imisozi bagenzura nk'uko turi buze kubibabwira mu makuru yacu ari imbere, kuko ubwo twateguraga iyi nkuru abari mwabira bice ntabwo babashaga kuduha amakuru y'uko ibintu bihagaze bitewe n'uko impuzanzira y'umwabira bice cyangwa se network itari kubasha gukora neza. Nuko biro bihagaze ku mirongo imbere y'urugamba. Reka tujye muri diplomasi ndetse turebe amanyera akomeye akomeje kugenda agaragara mu makuru akomeje kugenda atangazwa kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ndatangira nkubwira ko guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibiro bya komisiyo y'umukuru w'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu Volker Turk washinje ingabo z'u Rwanda uruhare mu bwicanyi bivugwa ko bwakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku igenekerezo rya 6 mu Myandagaro 2025. Ibiro bizwi nka OHR bizatangaje ko umutwe witwaje intwaro w'izasarambwe ushyigikiwe n'abagize ingabo z'u Rwanda hagati y'itariki ya 9 n'itariki ya 21 mu Kakaro 2025 bisha abaturage bagera kuri 319 mu midugudu ine yo muri teritwari ya Rucuru ubwo bari bari mu masambu Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Ku igenekerezo rya 11 bagaragaje ko ibirego nta bimenyetso
mutwe bihari kandi ko bigaragara ko ibikubiyemo bidakwiye guhabwa agaciro. Bikaba ari ibintu kuri ubu ngubu byagiye binengwa. Ati gushyira RDF mu birego bishingiye ku mpamvu zitumvikana ntabwo bikwiye, kandi bituma icyizere cya OICR n'uburyo ikoresha bishidikanywaho. Umuvugizi w'Izasarambwe mu rwego rwa gisirikare Colonel Biringoma nawe yamaganye ibirego agira ati nta nubwo dushobora kubaga inkoko cyangwa ihene y'umunyekongo, turi ingabo z'abaturage kandi abo dukorera ubuzima bw'umuturage turabwubaha, tumena amaraso yacu kugira ngo dutabare tunarinde abaturage. OICR ishinja ingabo z'u Rwanda uruhare muri ubu bwicanyi muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri muri gahunda yo gukemura amakimbirane bifitanye hashingiwe ku masezerano yasinywe ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025. Ni mu gihe kandi leta ya Kongo n'ihuriro AFC byumvikanye ko bizagirana ibiganiro bigamije kugera ku masezerano y'amahoro ashingiye ku mahame ngenderwaho byasinyiye muri Qatar ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko ibirego bya OICR bishobora guhungabanya gahunda y'amahoro yo gukemura amakimbirane mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ku igenekerezo rya 25 Mukakaro 2025 ihuriro ryitwa Kavar cyangwa se Collective des Victimes de Agression Rwandaise riravuga ko rigizwe n'abagizweho ingaruka n'icyo bita ubushotoranyi bw'u Rwanda. Ryatangaje ko Izasarambwe zerutse kwica abantu 200 mu buryo bubabaje muri grupoma ya Binzerere muri territoire ya Rucuru. Nyuma y'iminsi 6 ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku itariki ya 25 Mukakaro 2025 nk'uko twabibabwiye ibintu byongeye guhindura isura. Aho rero iri huriro ryitwa Kavar cyangwa se Collective des Victimes de l'Agression Rwandaise rivuga ko rigizwe n'abagizwe ingaruka n'icyo bita ubushotoranyi bw'u Rwanda. Ryatangaje ko Izasarambwe zerutse kwica abantu barenga 200 mu buryo bubabaje muri grupoma ya Binza iherereye muri territoire ya Rucuro. Inyuma y'iminsi 6 ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rizwi nka BCUNDH ryatangaje ko mu ntangiriro z'uku kwezi umutwe witwaje intwaro w'Izasarambwe bishe abantu 160 barimo abahinzi b'abahutu bicishijwe imihoro n'imbunda nk'uko babisigura. Ku igenekerezo rya 6 Nyandagaro 2025 OICR yifashishije amakuru yahawe na BCNUDH atangaza ko Izasarambwe zishe abasivili 319 hagati ya tariki ya 9 na tariki ya 21 Mukakaro 2025 mu midugudu ine yo muri territoire ya Rucuro harimo abagore 48 n'abana 19. Umuryango African Facts uharanira gutangaza amakuru y'ukuri wabaje perezida wa Kavari Passé Kamayombi niba ari we wahaye BCNUDH amakuru yibanze ku bwicanyi bivugwa ko bwabaye. Asubiza agira ati yego twabatungiye urutoki badusaba kubahuza n'abantu bariyo. Ibyo twatangaje ni 80% kuko abantu bakomeje kwitwa muri Binza kugeza uyu munsi. Uyu Kamayombi yasabwe urutonde rw'abantu bishwe, asubiza ko atararubona bitewe nuko abarwanyi b'Izasarambwe aribo bagenzura Binza. Kavari nayo yari hafi ya Rucuro kuko ibiro byayo biherereye mu gisagara cya Ibeni mu ntara iri mu birometero bigera kuri 300 tuvuye aho ibingibi byabereye. Hari amafoto make agaragaza imirambo uyu Kamayombi yari afite yoherereje uyu muryango. Biragaragara ko harimo imirambo y'abantu 13 barimo abagabo 11 ndetse n'abagore 2. Yamuhaye kandi video y'uko kugenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa 9 yumvikanamo umuntu uvuga igiswahili ati aha turi ni muri Busesa inyenzi zisha abantu zabakaza amajosi
bishwe ku munsi wabanjirije ejo. Uyu muhanda wuzuye imirambo. Nubwo rero uyu Koma Yombi yagaragaje ko iyi video yafashwe mu kwezi kwa gatanu, African Fact yabikoreye igenzuzi isanga yarafashwe ku itariki 15 z'ukwa 9 muri 2024. Perezida wa Kavari yabajijwe impamvu ibihe bidahura, asubiza ati bishoboka ko mwabyumvishe nabi kandi hari urujijo. Akaba rero ari ibyo yatangaje. Mu gihe Kavari igizwe n'abandi bushobora kubyibaza, iri huriro Kavari ryashinzwe n'abavuga ko baharanira uburenganzira bw'abahutu muri teritwari ya Rutshuru mu ntangiriro ya 2023. Benshi mu matangazo yaryo agaragaza ko abanyekongo b'abatutsi bateye Kongo kandi ko bafite umugambi wo kwica abahasanzwe kugira ngo bature ku butaka bwabo. Umwe mu banyamuryango b'imena b'iri huriro, Eritier Donald Gashegu, ni umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Nyatura igizwe n'abarwanyi b'abahutu bakomoka muri Rutshuru ndetse no muri teritwari ya Masisi. Nyatura ni ihuriro rigizwe na FDLR muri 2010 kugira ngo ije yifashishwa mu zindi mbaraga. Nyatura n'indi mitwe igizwe n'abahutu nka APCRS bihuje bahuza ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi aho bava bakagera. Abarwanyi b'imitwe bakoresheje cyane igiswahili bumvikana bita abatutsi nyenzi. Theoneste Bahati Gakuru na Bertrame Sibomana Mushati nabo mu muryango wa Kavari. Mu kwezi kwa 9 muri 2024 leta ya Kongo yari yarabashyiriyeho impapuro zo kubata muri yombi ibashinja ibyaha birimo ubwicanyi, gushimuta, ayicarubozo bakoranye na Jean-Claude Habyarimana Mbitsemunda uzwi nka Jules Murumba, akaba umwe mu bakomeye muri Nyatura CMS. Icyemezo gishya Gakuru na Sibomana cyasohowe icyo gihe n'ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Kongo n'urwego rw'intara Kivu y'Amajyaruguru. African Factor yabonye kopi yacyo. Uyu Koma Yombi yatangaje ko Gakuru yigeze kuba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Kavari ariko ngo yareguye, yihakanye kandi Gashegu ndetse na Sibomana ati ntibigeze baba abanyamuryango ba Kavari ariko kubera ko ibikorwa byacu ari ibya bose ntawe twabuza kubyitabira. Amashusho n'amafoto byabonywe n'uyu muryango biragaragaza ko aba bose ari abanyamuryango b'ihuriro, nubwo uyu Koma Yombi abihakana. Nka Gashegu yumvikanye kenshi avugira iri huriro. Akanama k'urubyiruko muri Rutshuru kazwi nka CTGR cyangwa se Conseil Territoire de la Jeune de Rutshuru nako ku igenekerezo rya 3 Myandagaro ryasohoye itangazo rishinja izasarangwa kwica abantu 296 muri Binza. Itangazo ryashyizweho umukono na perezida wako Patient Twizere Sebacitse. Nk'uko bigaragara hagati aho CTGR ndetse na Kavari bakorana bya hafi kuko mu mwaka ushize aya mahuriro yombi yihurije mu muryango wayo mu gisagara cya Goma, asaba umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukuriraho ibihano Jules Murumba n'umuyobozi wa Nyatura CMS Dominique Kamanzi Ndaruhutse alias Domi. Nkuko rero bizagiye bigaragara kugeza ubu rero umutekano urahungabanywa n'iyi mitwe yitwaje intwaro nkuko raporo zigenda zitugeraho zibigaragaza. FDLR na Nyatura CMS bagiye kwisuganyiriza muri Binza kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere ubwizasarambwe zafataga Goma, aho aho bategura ibitero bikaba rero ari ibitero bigenda bidatanga umusaruro. Abatuye muri Binza abasobanura ko iyo abarwanyi ba FDLR na Nyatura CMS bagiye mu mashyamba baba bambaye imyambaro ya gisivili ariko bafite intwaro, kubatandukanya n'abaturage biragoye. Muri iki gihe FDLR na Nyatura CMS barashinjwa kwica abaturage bikekwa ko bakorana n'izasarambwe, bikaba rero ari ibintu binakurikira kwangiza imitungo yabo nk'uko bigaragara. Urugero rwa vuba n'inzu zigera kuri 20 iyi mitwe yerutse gutwika mu gace kaitwa Kazimba gaherereye muri Rutshuru tariki ya 10 nk'uko bigaragara. Izasarambwe zikaba zimaze iminsi zihanganye bikomeye na FDLR na Nyatura CMS mu bice bitandukanye nka Rutshuru. Mu ndwi iheze yasabye abatuye mu bice bitandukanye bya Sheferi ya Bwito mu gihe kitarenze iminsi 3 kugira ngo imirwano ihanganyemo n'iyi mitwe batazapfiramo abasivili. Ibi rero akaba ari ibintu bikomeje
kugenda bigaragara bibangamira bikomeye urugendo benshi bari biteze ko ruzaba igisubizo gikomeye rw'ibiganiro, kuko kugeza ubu ngubu hari haratangiye ibiganiro i Doha bigamije kurangiza ikibazo, ariko kugeza ubu benshi baravuga ko ibiganiro byamaze guterwa umugongo kuko buri ruhande rwose rwahisemo inzira ya gikomando mu rwego rwo kugira ngo barangize ikibazo bya gisirikare. Iby'abasasanguzi ndetse n'abaginga muri politike n'ububanyi n'amakungu badatinya kuvuga ko bizabangamira bikomeye ibijyanye no kurangiza ikibazo, nk'uko rero benshi bagiye babigaragaza. Akaba ari ibintu benshi bagaragaza ko bitazigera bitanga umusaruro mu gihe ibiganiro byaterwa umugongo, kuko intambara irasenya ntiyubaka. Ni nuko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye tufyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.